Январь Жаба, Аҩаша. Иахьагьы ԥсшьарамшуп, ашықәсҿытәи аныҳәа хадақәа шьҭахьҟа иаанхеит. Аха ҳаԥхьаҟа ишьҭоуп аԥсуаа жәытәнатәаахыс иазгәаҳҭо аџьаныҳәа. Аха уи аныҳәа шазгәарҭо атәы акәӡам ҳәызеиҭасҳәо. Сазаадгылоит иахьатәи амш ахҭысқәа. Абаршьҭа ҩымшуп Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рзы аминистрра делегациа аофициалтә визитла Никарагуа ахада Даниель Артыга инаугурациа алахәразы Никарагуа иҟоуижьҭеи. Раԥхьатәи амш аҽны аԥсуа делегациа адәныҟатәи аусқәа рзы аминистр Даурак Аибарнапҟара зитәу имҩаԥыргеит аиԥыларақәа жәпакы. Никарагуа ахада иусбарҭа рхаҭарнакцәеи иуеиԥшым аминистррақәа рнапхгаҩцәеи алархәны. В ходе встреч были достигнуты договоренности о подписании межведомственных соглашений отраслевых. Уверен, у нас есть хорошие перспективы для развития двухсторонних взаимоотношений. Урыстәыла иҟоу Никарагуа ацҳаражәҳәаҩ Луис Альберто Малина Квадра иҳәеит Аԥсны аиашьаратә ҳәынҭқаррак аҳасабала дшахәаԥшуа. Аҩ-ҳәынҭқаррак ирыбжьоу аҩызара есааира ҽамырӷәӷәозар, иӡран ишыҟам. Наша дружба идет вечно с того момента, когда родилась, и это нельзя никак не остановиться. Мы имели очень хорошие возможности поговорить со членами делегации и как раз рассматривали все возможности, как дальше развивать то есть наши отношения. И я думаю, что это большое, очень ценная, я бы сказал, возможность то есть продолжать по этому пути, который мы начали несколько лет назад. С того момента, когда президент Даниэль Ортега решил признать суверенитет этого братского государства. Так что мы очень рады, что вы приехали сюда, к нам в Никарагуа, и всегда двери нашего государства, нашей страны открыты для вас, то есть врата из Абхазии. Иахьа Никарагуа имҩаԥысит атәыла хадас иалхыз Даниель Артыга инаугурациа, уи иалахәын аԥсуа делегациагьы. Раԥхьаӡа акәны ҳҭоурыхаҿы Аԥснытәи аделегациа, Аԥсны ахада Сергей Багаԥшь напхгара зиҭоз Латинатәи Америка иаҭааит ҩнызқьи жәаба шықәса рзы. Усҟан аԥсуа делегациа алахәын сандинисттәи ареволиуциа ҩажәижәеиза шықәса ахыҵра инамаданы Манагуа ашҭаҿы имҩаԥысуаз амитинг. Хәышә-нызқьҩык инарзынаԥшуа еизаз ауаа рҿаԥхьа дықәгылеит Сергей Багаԥшь. Иахьа аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьаргон Аԥсны зҽаԥсазтәыз ажурналист Лев Ефим-иԥа Хагин. Иара наӡаз абзиараз ҳәа иарҳәарц иҭоубыҭ ахьықәгылаз аҭыԥахь инеит аус ицызуаз, ибзиан дыздыруаз иҩызцәа, ажурналист Елазара. Лев Хагин диит Оренбург, далгеит Львовтәи аҳәынҭқарратә университет афилологиатә аҟәша. Аус иуан Львовская правда, Комсомольское племя, Советский спорт, Известия уҳәа иуеиԥшым агазеҭқәа рредакциаҿы. СССР ажурналистцәа реидгыла апремиа далауреатуп. Аԥсны дааит аибашьра ашьҭахь. Москва иҭыҵуаз агазеҭ Абхазиа Тарел Аршба иҭижьуаз агазеҭ корреспондент иаҳасабла. Убри аамҭа инаркны иалагеит иара аҵыхәтәантәи амшқәа рҿынӡа Аԥсни иареи журналистика ала реимадара. Уи иҟазара иаанарԥшуа иаҳәоит иахьатәи иԥсыжраҿы еизаз ауаа. Араҟа иара иҩызцәа журналистцәа инарчыданы иҟоуп аруаа урҭ рҿы агазеҭ Аԥсны аибашьҩы агазеҭ ҭижьуан. Араҟа иҟоуп аспорт аусзуҩцәа, избан акәзар аспорт газеҭ иара иеиҿикааит, иҭижьуан, аредакциа зиуан. Араҟа иҟоуп ашәҟәыҩҩцәа, избан акәзар урҭ аус рыциуан, журнал Аԥсны Аҟәа Сухум редакциаҿы аус иуан. Урҭ иҟарҵаз абжьагала алоуп Аԥсны зҽаԥсазтәыз ажурналист ҳәахьӡ шихырҵаз ҩнызқьи жәохә-шықәса рзыҳәан. Лев Хагин ҩажәа шықәса инареиҳаны аԥсуа журналистикаҿы дыҟан. Ари аамҭа иалагӡаны ирҳаит аҩызцәа бзиақәа. Дара иазгәарҭоит Лев Ефим-иԥа илаз ауаҩытәыҩсатә ҟазшьақәа ирыбзоураны дзабадыруаз дшырзааигәахоз. Абарҭ ашықәсқәа Аԥсны иҟазаара ижурналистикатә рҿиареи ауаҩытәыҩсатә еизыҟазаашьақәа ирыбзоураны иара идунеи, иара ижәлар, иара изааигәаз иаԥхьаҩцәа, аус зциҩуаз, иҩымҭақәа ззикуаз афархацәеи дареи иҩызцәаны абас аамҭа иҟанаҵеит. Ари иара иҟазшьа аазырԥшуа даҽа хҭыс ҳаракуп. Избан акәзар, дарбанзаалак ажурналист
иахьа днеины аочерк ззикуа, ианҵамҭа ззикуа ауаҩы убри иҩны даналгашьҭахь, ианикьыԥхь ашьҭахь иареи ифырхаҵа, иареи мадара ыӡыр, уи ицәыӡу рацәоуп. Абри иганахьала Лев Хакин ауаа ирҳаит Аԥсны ҳара ҳажәлар рҟынтәи ари ргәалашәараҿы иҩымҭақәа рыла мацара акәӡам, ирыбжьаз ауаҩытәыҩсатәи аизыҟазаашьала даанхоит. Лев Хакин икьыԥхьымҭақәа зегьы ирыҵан аԥхара, иара Аԥсныҟа данааи нахыс иԥсадгьыл еиԥш бзиа ибон дахьынхоз, дызлагылаз ажәлар. Ҳара ажурналистцәа ҳзыҳәан абас иуадаҩӡаз аамҭазы Аԥсны аблокада инҭагылаз, Аԥсны ҭагылазаашьа иуадаҩыз ажурналист усура азыҳәан џьабааԥс иршәоз даара инылаҟәыз аамҭазы ауаҩы Аԥсны дааит, абраҟа Наџьнатаа Ҟисҭ изҳазшәа зегьы иара изааигәаны иҟалеит, иикьыԥхьоз зегьы убыс абри аԥхара алан, хымԥада ари ҳара ажурналистцәа реидгыла иҳаднаҵоит, ари игәалашәара ҿаԥхьа иҟаҵатәу мимаԥгатәу зегьы адгылара аҭара, ацхыраара аҭара уаҩык иаҳасабла. Вячеслав Цугба Лев Хакин ибзианы ибадыруан, урысшәала иуа ажурналистцәа даарылукаартә дыҟан, иҳәоит Вячеслав Цугба. Аибашьашьардана ҳаибадырт, иҟазшьа идунеихәаԥшышьа ицәажәашьа даара изгәаԥхон. Иџьабаагьы маҷӡам. Аԥсуа журналистикаҿы, урысшәала иоуршәа, даара инарылукааша аӡәы акәны дыҟан. Уажәы данԥсашьҭахь ажурналистцәа реидгыла ирыӡбит абеиӷьра ҵара. Сгәаныла уи аԥсуаа ҳӡыргаразгьы акрызҵазкуа усуп. Ииашаны иҟарҵеит. Уигь аасабала дааӡан, ахымҩаԥгашьа бзиа иман, акультура злаз уҩын, ус дагьаанхоит ҳгәалашәараҿы. Амитинг аҿы иқәгылоз Лев Хакин аус еицызуаз ибзианы дыздыруаз иазгәарҭон ипрофессионалтә ҟазара аҩаӡара шаҳаракыз, ажурналистцәа ҿарацәа идирҵашаз шырацәаз, иара изку агәалашәарақәа аԥхарра шрыцзаауа. Ашықәс ҿыц ааиаанӡа мышқәак шагаз ҳҭыжьымҭаҿы ҳазааҭгылеит ҳтәыла ауааԥсыра ирылаҵәаз агрипп чымазаратәы. Ҳаиҭазыхынҳәуеит уи атема. Иахьа ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭагылазаашьа акырӡа еиӷьуп. Ачымазаҩцәа рхыԥхьаӡара усҟак ирацәам. Уи ҳбеит ҳҭыхратә гәыԥ аҳҭнықалақь ахәышәтәырҭақәа рҿы аус анауаз аамҭазы. Ахәышәтәырҭа аҳақьым илҳәоит, мчыбжьык аԥхьа ахәыҷқәа рыдкылара иахьымӡозгьы иахьазаара ахьиааиуа шмаҷҩуп. На сегодняшний день ситуация, можно сказать, немножко поспокойнее стала. В плане того, что школьников у нас стало гораздо меньше. В основном дети до 5 лет, да, вот обращаются. Когда вот до каникулов, конечно, школьников было намного больше, а малышей было поменьше. Каникулы намного улучшили ситуацию, потому что контактов меньше, и общения меньше, и гуляние на свежем воздухе, конечно, тоже они помогают в этом плане. Ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы ишьҭоу ачымазаҩцәа рхыԥхьаӡара иаҳа ирацәоуп. Ҳара ҳиадҵаало аиҳарак агрипп чымазара ашьҭахь азгәабзиара уашырахаз роуп. Иазгәаҭатәуп урҭ аиҳараҩык зыгәрахь инеихьоу шракәу. Ҳаԥас абриашықәса санахысыз иаҳа ирацәан, ашәҟәыҷӡак иаҳа имаҷуп. Уажәы иаауеит ачымазцәа агрипп чымазара ихҟьаны гәаҵәахь зхьыз, мамзаргьы бранхит зхьыз. Абшьара мшқәа даара иаҳаҟоит, ачымазцәа аҩны итәан. Дара уи аӡәк ибабаӡомызт, ачымазара рҿкы ирацәаны осложнениақәа ҳмоуӡеит. Ачымазаҩцәа ыҟам аинфекциатә хәышәтәырҭаҿгьы аҳақьым Мадина Быдба илҳәоит, агрипп зыхьуаны ҳара ҳиааиуа шмаҷу. На сегодняшний день, конечно, ситуация у нас в инфекционной больнице поспокойней, чем в прошлом году. Пик, я думаю, что прошел вирусной инфекции. Ну, так как сейчас все находятся, кто в отпуску, у нас сейчас праздничные дни, дети не ходят ни в школу, ни в садик. Поэтому я думаю, если даже есть заболевшие, то они болеют у себя дома. И поэтому, конечно, в общем ситуация спокойная.
Аҳақьымцәа иазгәарҭоит аҿкчымазарақәа раамҭа ашьҭахьҟа иаанхеит ҳәа аҳәара шзацәом. Ахьшәашәарақәа шааҟалак, ахәыҷқәа рыԥсшьара мшқәа шаанҵәалак, еиҭа ачымазара аларҵәара иур шалшом. Уи аҽацәыхьчаразы аҳақьымцәа абжьгарақәа ҟарҵоит. Аҭаацәа рхала ахәыҷқәа рыхәшәтәра рҽазырымкырц. Агрипп чымазара раԥхьатәи аҟазшьақәа анаацәырц иаразнак аҳақьым идҵаалатәуп. Иара убасгьы лассы-лассы аҳауа-цқьахь адәылҵра аҭахуп. Абас иҟан иахьатәи ажәабжьқәа. Альбина Жиԥҳа, Саида Гәыха, Аԥсуа телехәаԥшра.